Bueno, mi nombre es Vilma Quispepari, soy del departamento de Puno, de la provincia de Melgar, del distrito de Ururillo y centro poblado de Ajlamayo. Y ahora les voy a contar una historia que me contó mi mamá. Mi mamá se llama Martina Pari Ramos, me contó cuando tenía 8 años, ella actualmente tiene 48 años. Yo actualmente estoy estudiando en la Universidad Cayetano Heredia, la Facultad de Educación Intercultural y Bilingüe. Y ahora les voy a contar el cuento, la historia en mi idioma quechua. Niñas kasqa llaqta, chay llaqta sutinmi Ajlamayo. Chay llaqta sutinmi kashan iskay quechua simimanta juntasqa Ajla y Mayo. Imaninantataq Ajla nin Castilla simipi. Ajla escoger y mayutaqmi río. May watakunapiñas kasqa chay mawk'a llaqtapi runakuna saminchasqaku hanaq pacha el cóndor, kay pacha el león y ukhu pacha la serpiente de 3 cabezas. Chay runakunas tiyasqaku uywasqaku warmikunata, chay warmikunataqsi tiyarqan allin p'achasqa, allin mikhusqa, allin qhawarisqa y hinaspapis kasqa ajllasqa munayninkama, munay qhali sipaschankuna kasqa. Chay sipaskunataqsi cada sapa agosto killapi karqan kanasqa t'uqupi ruwasqaku chayman chankayusqa karanku ofrenda al Dios Inti nisqaman. Imanaqtintaq chayta paykuna ruwaranku porque imanaqtinchus paykunaqa anchatapunis samincharanku chay hanaq pacha, kay pacha y ukhu pacha anchay suyukunata. Paykunapaqqa chaysi nishu pacha allin interesante karqan, no llaqta, llaqta mawk'a llaqta. Chay llaqtapitaqsi tiyasqaku hatun runakuna, puka runakuna nisqa hombres rojos. Chaykunataqsi karanku descendientes de los Waris. Chay runakunas chay llaqtapi huk hatun wasita ruwasqaku Templo del Sol nisqa sutiyuqta. Chay runakunataqsi saminchasqa hanaq pacha el cóndor, kay pacha el león y ukhu pacha el serpiente de 3 cabezas. Chay uywakunaqa anchatapunis paykunapaqqa allin samincharisqa karanku. Chay llaqtapis chay hatun wasipi kalqallantaq uklarunpi templo de Ajllas. Chay wasipitaqsi tiyaranku munay warmikuna, munaynin qhali sipaschakuna ajllarisqa karanku, allin p'achasqa, allin mikhusqa chay warmikunaqa karan. Hinaspapis chay warmikunata sapa agosto killa paykunapaqqa musuq wata karan agosto killapi. Anchay killapis chay warmikunata paykunaqa chay hatun t'uquman ahnata chanqayapuranku ofrenda a Dios Sol nisqaman. Pero chay warmikuna mana qarillayuq karanku. Hinaspapis chay Ajlamayo nisqa sutiyuq llaqtapi kunankama kashan, chay llaqtan kashan 15 lumayuq, ima huk lumanmi sutin Sach'awanta, huk lumanpaqtaqmi Calvario y huk lumanpaq sutin Toqoyre y chay larun lumanpaqtaqmi sutin Choqachampi. Chay lumakunan kashan Curuspi y chay sapa wata musuq wata paykunapaq karan agosto killa, anchay watapitaqsi paykunaqa sapa agosto killa chayamuqtin chay kurusta forman intiqa chawpi plazamansi chayamurqan maypichus kunan kashan chay serpiente de 3 cabezas, chay mach'achu kinsa umayuq mach'achu kashan huk rumipi munay grabarqusqa. Chaymansi chayamun sapa agosto killa kushka p'unchaypi inti justos maypichus kashan chay rumipi yawar hich'ana nisqa anchaypi. Y mayutaqsi hamushallantaq altumanta, chay mayo, hatun mayo, río Ñuñoa nisqa anchay sutin chay mayuqta. Chaymantapis hamushallantaq kay huk larumanta Qaqapunku nisqa sutiqmanta huk huch'uy mayuchalla. Chay llaqtas kashan
mayo juntakuynin sunquchanpi. Hinaspapis chaymantapis chay llaqtapiqa may watakunañas karqallantaq huk munay constelación nishuwanchari sapa machu tayta runakuna chay llaqtapi ruwasqaku imachus el pagachi a la Santa Tierra hasta kunan p'unchay chayta ruwachallankupunis. Chay llaqtas kunankama kashallampuni pero manaña. Ya, gracias.